ngiyabingelela esizweni sonke ngibela nje kakhulu ngokukhulu inhlonipho ngila ka 2+2 lapha engizothenja ngivashele khona umkhulu ngizombona nami njengabonke abantu mkhulu njani awu siyaphila mathwalani siyaphila njendala siyakhona thina hayi siyabonga mkhulu ngokukhulu nje ukuthemeleza mkhulu nginokubona ekhaya uneJordan namhla sila namuhla eJordan lakho futhi elinye lamaJordan akho mkhulu engifuna ukubuza mkhulu ukuthi mhlambe uma mhlambe nginenkinga mhlambe noma umuntu ophume ejele noma mhlambe ngumuntu awukhona abanye mhlambe abakhipha iziso uyabafaka mkhulu nawe edamlele bavumelekile mkhulu la ukuphumela isisu nje noma ngabe isisu sikhiphe ngenhloso noma usikhipha ngenhloso ufanele ukuthi sidlulise entelezini ugeze ukuze kuphumele lithunzi noma ngabe uphuma endlini eminyama ukuthi nje usesitoksini angithi lento iqala iqala la kungena kwevene ekhaya kwangena ivene ekhaya kufanele umuzi ugeze lo hayi ngizwa kahle mkhulu sungasena sibusiso lo muzi lo ngizwa kahle mkhulu engifuna ukukwazi futhi mkhulu la ukuthi uma nanga umuntu mhlambe laphana ukwenze okunye mhlambe udlwe ngulo umuntu bese kube khona mhlawumbe ukuthi bamfaka esitokisini ngisangeza namkhulu awunayo futhi inkinga nalapho angithi sikhuluma khona into ethinta nje isitokisi noma yini abantu abageze bakhipha amathunzi hey inkosi yami uzongikhulumisa inhlamba ukugeza kususa amathunzi nawo nomndeni mkhulu mhlambe boxabene unenkinga usangoletha nala bathi mabesuka enhlambululweni badinga ibhavu bahlanjulule phela hayi ngizwa kahle mkhulu okunye engifuna ukukubona nawo abantu mhlawumbe umfundisi unesonto laphana uyamletha namfundisi mhlawumbe ukuthi abazali bakho kuyale uyabaletha ubafake nalana futhi wonke umuntu ophilayo inkinga yami ukuthi ngizigodlogodlo nginegodlo ekhona la ehlathini njengoba sila eyiningi sekhaya la kuze umuntu okuphoqa ukuthi simlethe lapha sizomfaka lapha kathi nangu umsebenzi mkhulu akawutholi uyangapha shayisa uyabona ke ufuna lele siqale kulo laphana somfaka khona lo ufuna umsebenzi hayi ngizwa kahle mkhulu kunjalo hayi okunye ke mkhulu ngiyangapha ngiyashayisa ngifuna impumelo yami mkhulu ukuthi mhlambe ngigezeke nje nami njengabonke abantu mhlambe ngamanyazi mkhulu ngiqonda ukuthi ngiyindoda makuqhamuka laba usisi laba angikwazi ukuthi mhlambe nami ngibe umuntu engibona mhlambe ngimanyama njana kubo nje angikho kahle kubo nala mkhulu uyangisiza mkhulu ngisizakala awu sikufake ebhavini nje sikuhlambe bese ngikwakhele kwebhodlela kuncane okungaka ngithi wokukhotha nje kanye ngenyanga boyizele umama mawufuna abanemali koza abanemali mawufuna laba bazoba njalo konke okufunayo ngiyakwenzela lokho akuhluphi ngiyazi ke mkhulu kukhona mhlawumbe umsisi olayele komanje olayele la ukuthi kumkhulu mina ngoba ngusisi mhlawumbe nami mangihamba nje edolobheni ayikho nje insizwa mhlawumbe ezayo kimi mhlawumbe ngize ngihambe nje edolobheni ngwabikho insizwa efika nje nami ingikhulumise nje nami mkhulu ngisangeza lapha komkhulu lalela mina usisi mayifika la ekhaya ethi usisi mina ngifuna inhlahla ngivele ngimnika inhlahla bese ngimnika angikhohle ukuphatha leli bhodlela bese ngimnika ibhodlela elincane ngithi leli bhodlela uyaligcoba elinye bese ulufaka kulezi khoma zabe ezincane uyazi kwenzakalani uthi mehambe emall ngeke othi mehlangana nabantu besilisa ovela biza umuntu nje amnika u3.5 angeke azamnika imali engaphansi lapho osisi ngiyakutshela mina osisi ngibafakele ekhwameni zabo ngibashunele mina ukuthi mabahambe emadolobheni uyangizwa kodwa abahawukelwe akhawukele umuntu athi sisi kodwa wavumuhle wazuthandeka nkosi yami hayibo ubona umuntu nawe bese uthi smile sakadokotela phela sakunike sona wena besenzani bese umbona uqhulula uwallet yazi omunye uze wathuka wathi mkhulu ngithole 4500 nkosi yami bengihamba kungenalutho bengiyokhipha imali eShoprite ngathi mina lalela kunjalo kusazoba njalo futhi ngeke kuhlale kunje angithi yabona ngikuzwa kahle mkhulu nakho mkhulu usisi lapha mhlambe ushishe wathola umshado mhlambe athisha uthola umshado wakhe athi awuthola umshado wakhe mhlambe umkhwela bese uyamshiya emhlabeni unaloku bathi ke mhlambe ubathi asanophinda aganwe asangeza mkhulu naloku ukuthi uma asafuna ukuthi aphinde athola umunye umkhwela asangeza lapho mkhulu mina nisuke emhlabeni bese nihlulela abantu akekho umuntu angeke agane ngisho kuthiwa sewumali wakazi waliwe kanjani noma ubuye emendweni ngayiphi indlela umuntu ufanele ukugana kwabekwa
mina nginandaba nekho ngifike ngimnika amatofola kusinto ezimnandi Ngizwa kahle besaphila umuntu abe kahle. Hayi, ngizwa kahle mkhulu. Ngiyacabanga ukuthi abafowethu sengibuzile. Ngicabanga mhlawumbe nomunye uma kukhona mhlawumbe ngikushile basangafika ka2+2 bazothola konke abakufunayo. Mina ngithi kubo, uyabona osisi, babalekile usisi ukuthi abe nesigcobo sakhe. Asimmixa nalesigcobo sakhe phela eloshini yakhe ayigcobayo. Uyangizwa ukuthi nje mayehamba edolobheni uyabona abamteketise, bangamteketisi nje kuphela, akaqhulula imali. Futhi akithi nebhodlela mina eliyimfihlo elakhela abantu besifazane ukuthi nakanjani umuntu wakho noma angafuni ukuyikhipha imali uyokunika ngisho ikhadi lingahlala kuwe. Mina ngoba kutshela nje mina lento le ukuthi umuntu asokola ngifuni kodwa ngifuna umuntu eze bese siyakhala into ibe imfihlo ukuze ngisho indoda ikwazi ukurobha isifazane nowesifazane amrobha wesilisa. Ake siqhubekeni sephambili kube competition. Hayi ke ngudokotela njalo bengixoxela nje akukho kunye ngihleli nomathola nda sithi bye bye.